Sağmasın. Sağmasın. Seyirci, kızı bulunuz. Kızım. Rahmat. Senin için anamayda çüydasına 5 ming so'm ala geliniz. 5 ming so'm. Kızımdı sizlerin balдар bakçasına vereyim dedim ele. Batele kirgizem deseniz 10 ming so'm bo'ladi. 10 ming so'm. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kızımdı sizlerin o'quv joyiga o'tkazayın dedim ele. Kızınızga 50 ming so'm berseniz. 50 ming so'm. Aha. O'zingizga universitetga joylashtirib qo'yamiz. Sumqan Mirza sizmi? Amin. Bizim mekemege kele alasızbı? Ne için? Kızınız ölüp kanada. Ya. Qandaycha? Alo. 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 Шаарга жакын койдурам десеңиз 50 миң сомдон 100 миң сомго чейин. А бул тоо жакка койдурам десеңиз 20 миңден 50 миң сомго чейин. Урматтуу эшекке мине, атка минерлер. Тарых музейине силердин өзүңөрдүн көз караш боюнча эки атты, биздин көз караш боюнча эки манекендей болгон эшекти 2 миллион 228 миң 800 сомго сатып алдыңар. Ошонун ордуна 4 миң сомдон эки тирүү эшекти 8 миң сомго сатып алып, калган арткан акчасына эки эшекке өмүр бою жей турчу жем алып туруп тарых музейине койсоңор мындан да кызыктуураак болмок. Анан жанагы эки эшек эшектей жашайт болчу. Эшектер. Байке, дагы эмнени айта аласыз, Байке? Байке, дагы эмнени айта аласыз?